L'ultima grande piana di marea del Trias. L'ultim grand aur de mer da Sablon del Trias de la Dolomitas, la Dolomia Principela. La perte finela de la storia del Trias je piuttosto calma che il rayon dolomitic. Manche tutta la elpes calcareas, meridionales i settentrionales. Un aur de mer da Sablon, da mat l'erc, ci vuol pa cal di. Vuol di che liena de steja d'un mer flies tan granda da no creier. Sotto al plu puig metri d'un clima scialdi ciaut i tendenzialmente sud. La vita sun casta planadura ne forvania saurida a già che lega fliesa se sciaudova i con cash univola plus saleda. La Dolomia Principela il suans strutturas ca se forma da algas brumverdes la cianobacteris, che je danter i organismes vivants i plus vedli qu'un cunasch. La se tratta de pitlavettes de algas plates, paralleles, plus o mancul onduledes, clamedes, stromatolites. La cianobacteris ne sa claramente ni a conservar quelque udon je i sediments che je restei piei tla pitlavettes da algas. In quei condi se forma la stromatolites me tla Bahamas, tl Golf Persic, pluinita et la Shark Bay tla-Australia. Per la difficultés ambientales que on nomina, content qu'esta perte que poncha avei na grossezza de 1 kilometre puig de dre fossi i suens concentrei de vel stratifications. El predominea quis megalodonts de gran bivalves de que el resta suans me il model de dita, uel di i sediments que ha empleni l'uet de dita. La crosa meranquei sa de sfat qu'il temp lasciant un uet. Casia suans a ja que la pierra que fova qu'il prim de Chauch je unida trasformada de Dolomia, vuol di la dolomitificazione che ha fatto che la crosa se desfege. La forma de la crosa meranquei resteda, i nous podon osserver il model extern de la crosa originera. Ora de cash, il ban puc de sortes, je de na cumpeida schaldi scherza, ma lie probabil che la dolomitizazione eben ce desdru i rest di mandri organisms.